Hello and welcome to Northeast Dialogue of Northeast Window, a dialogue to connect the people of Northeast and Manipur. Northeast Dialogue to Mayam Taram Luxury, Sigi, Northeast Dialogue to Punun Luxury, special episode of Northeast Dialogue say, Pam Pamba Yamandana, Punman Hamdre Haba, Bharatiya Janata Party, BJP gi member of Legislative Assembly, MLA Oina, Hosirzi, Eco Assembly constituency, Degi, Labiriba, MLA Laurimam Ramesona Fonkoki, Wafamni, Wafamsi, Chief Minister, Amasung Minister Oining by Yaman Vedegi, Hosik. Punbangam Dreva, the Masimorina, BJP gi Labor Legislature gi Matanga, Hosik Laiva, Hanagi Chief Minister N. Biren resigned over Matunda, Lakba, Anovo political development, Singi Manunda, Amo Egedoribani, Manipuda President rule Tangra Matunda, Tangriba Simaxi, BJP gi Legislature Wingi, Luchimba Amakanbangam Devagi, Amasung consensus, Natragana, Mayampunam Yanava, Chief Minister gi candidate Amaputopangam Devagi. Achobo marama mani haidana mayam expect to wafam ni wafam singa mari leina BJP ge hojik lebe MLA singi marakta tonga tonga kem kam amal lei habse media report kaya da ya mapung ina fogna wafam mo oiri masi not just Manipur gi media sing na national gi media mayam amada pick up tauba ekoi probable chief minister mayam ama fawo tholaktana madu panaba aduna chief minister oiningba amadi minister oiningba mi yamanna hoje BJP manung se punba ngamdre habagi yamna explosive oiba statement amaka BJP gi yam outspoken oiba yam naha oiba leader amana fungdorok wafamni wafam sina hojik leiba political development asida kari mami taribagi haba mayam je nainabagi tangkak amakak lobjarapani ngasigi oina Northeast Dialogue to sorok abinam gi dum biriba ngasigi expert sing taram noksege ahama taram nokseri Manipur gi sakna raba social activists and also political activists a very outspoken and very popular face of Manipur gi media da yamna mayamna popular ni yengna bumisa amakak ni amaya sangka sar amai taram nokseri kai khunu bocheri. Thank you very much and welcome to Northeast Dialogue. Mathang taram noksege Manipur gi sakna raba Army veteran amasung hojik ki oina national media da yamna popular face amoina Manipur gi tonga tonga issues mayam ama da defend tawriba adagi assert tawriba points mayam ama maroiba wafam sing mayam ama acha wafam kaya marum thamiba facts occurs mayam ama da yam chang role loriba ekoi tamoni tamo Colonel Sabam Santi Kumar tamo bo tarno se kai khundu chari Ahambasi amay sangta laksege I before going to any other topic atop subject me amda nahi jungi mamang danga si koina thamiba topic si makta laksege how hiba ekoi ki Iran zigi conflict zigi manunga central BJP na lorokpa khwaidagi chawba decision ama haiba tare indirectly madu mokoin indirectly loraga jo Manipur chief minister N. Biren resign to bai khongthang ama lakhebani masi lakhra matungda anobu chief minister ba BJP gi legislature mayam gi marakta khanya da haina mayam expect torpane du khangidre madu khanma ngamdaba sima ekoi maroina BJP gi manungda leiba legislature mayam sigi marakta leiba muknaba gi wafam duna maroiba marom oigene habasi mayam da panaba modni aduga hojik laiba anobu wafam amadi MLA Rameswar gi maikai dagi thamiba wafam si minister di chief minister oining mamiji yamandana hojik punba ngamdabani habagi acho wafam lai amai kamai yengbi miraj Kogi MLA Rameswar na haiba topic se adu man haiba wahai se ngasi nei na bak se topic mak se go yam interesting oiba topic ni haina lowai di interesting adu mayam na su phajan na ko mase akoi digest tomina ba madi change mana fam pamba yamandana punba ngamdre haiba se mase amarom da akoi gi Manipur gi kanyo itihas ta hai tare ne politics ki yamna nemba level amaso dum oi amarom da ko nokning beso mu oi MLA leiri ba kari ba mayam se fam pamba yamandana punba ngamdre hairi jidi MLA oi ri ba mayam se yamna magi khoi state ki da issue ki da chataba leptaba adugumba gi kaino da politics to da na magi selfish oiba magi interest da chapadagi ko madu punba ngamdre haibagi lom da laia ba ko ma ne yam chamna chumna hairam ba yai adubo masi akhang hai sing yam puthora nei na ba kan da de amarom da yam ikai ni ngai masu oiba adu ne ai yam interesting oi hari se adu sidi akhang hai sing da puthora ga nei na ba kan da de amarom da yam na level se nem na chakre ko masi di akhoi nem na chakre di mayam da su hairoi da bo pot de amarom da ko pot da hai ba ya roi da bo pot amakha oi aduna From Pamba Yamanbagi Punbang Andre Habatara, Adu de Rena Maxi Chief Minister Winning the Manipur Setum Mankrasera.
kai halasira manipur se dum masala torosira adudi hoji manipur se MLA mayam sina punbang amdabadegi mina tawriba demand tawriba do pitokhrasira haigidra haibo ko issue do aduna masi aina lakchaning badi adudi pham yamna pamba MLA singse kana kana no haiba identify da ma khoi tothopa changkhre ba ko maram dudi adudi pham yamna pamba maram aduna ngasi manipur se sugi level yaukhe pham yamandana hojik manipur sida akhoi unity amata oina sakat pasing ngamdre hairadi pham yamna pamba MLA singse kana kana no haiba se madu particular toba ma change adu tawdaba taradi hairiba makhoi aduna manipur se yongthopani manipur se hojik irang se moina sanabani haibada madu haimaloi haina tho ai di khalle ko topic da naina bane aina rameshwar da aigi mari naina bal naina yaba yada bagi question nate topic da chapne aduna ngasai pham yamandana ya pham pamba yamandana punbang amdre hariba asi adu di pham pamba do kana kana no haibado ama hana akhoina madu ama change hojikti aina lakchaning badi sigi topic mari laina na iraj CM na ex CM na hojik caretaker oiribasina that 9 da ma resignation do pikre tarade moigi party ado kairaga kem tawraga chatlaga leiba nate speaker intake da leiri adu da that 9 da resignation period 10 11 sida moigi mihut ama leader ama khangada bane madu karigi khangba ngamdribno haibse aina hoji hairiba ojarame short da so se hange adudi lalibdo ex CM ra caretaker lalibududi ngasaki pham munbe singdura ani je amadi leireba ko ma pham munbe singduna chumi hairade resign tawkhre semlamona adu sem tare nata adu di sembang amdare adu hojikti piala hai prajabu kaino praja mayam na pamba mayam leikhre adu rede ngasaki soibese hojikti lanbese ngasaki pham mayam na pamba munba singi adu da taroidra tosa se ko adu na ma na another leader khalani haibagi ariba leader duna former duna ai phare haidana resignation pikre resignation pibadu da basida coaching kona leininga leite de 10 du da 11 du da hairiba MLA singdo ngangliba mayam duna leader ma khalona government sem krona garigi semba ngamde aduga masigi tanja se hujik si phopo yaukre aduga speaker na masida ma clarification na ma toba ma chang hujikti ko speaker na su hujik tumina dum leiba mong da leiba se ase impact achopani aduna hujikti semba ngamdre phare no leader no ba ma khalo ai budi mayam gi interest ai tok char again that 9 da mana resignation je pikre 10 11 da khanba ngamda bagi 12 nungdang da ko 13 da ma jike suspended animation je lakhre hojik su suspended animation thamlu su ngasai tawriba pham yamna pame ai chief minister oini muliba mayam do da consensus oina laraga akhoi lere mau lere haina phajana white paper oina table da puro na ko yes adu edi makhoi se mayam gi leader ne haina akhoi hai gi aba adu akhoi na lak chaning bidi ngoi manung gi ada adu akhoi di to hojik manipur gi phifam se karamba phifam da lei karamaina leiri hai bise masi da lubra aduga pham yamna munaba adu tawraga praja da wahan besina lu kadar karamba lu na logda ge ba si praja na mas praja na phat ta khradi ko praja na phat ta bi ba mchang ye ba manipur gi hoji lari ba phifam se punsan ba adu ka sob to ba ma pura pesina masina maru oibra adu ka moi khara gi ai chief minister oigini ai mantri oigini na phifam munaraga hoji piala raga praja na pamde pame haiba thina karamba na oijage haiba to amta khalo adu na former chief minister of caretaker se ma resign to bikre moi puthopang amdre ko puthopang amdaba taradi soibidu lanbidu kanano adudi hoji pham mumbasing pambasing do soibidu moi oire aba praja deshi de yenglani aba ko akhoi deshi de khutim bi thilani aba ko pire adu moi oibang amdaba taradi hajana support tawraga manipur se solution amma puraningai mahausa puraningai honami no na adum mana oibidu oibang amde adu purapang amde na tawre adudi singbasu ngamdre adum farak marakta half boiled the chakre half boiled the layer ba khoi siko aduda hojik khoi solution di mase support tobagin chunate anoba leader khalo khanba ngamdre moi MLA manung da moina khangada pot moina tobang ngamdre aduna ojarame short so aina hangjaning mudi mana pamba yamanda na punbang ngamdre haibudu phap ta khra taradi adudi moi
ꯐꯝ ꯃꯨꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯣ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯑꯦꯃꯤꯠ ꯇꯧꯅꯔꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁ ꯁꯦꯝꯗ ꯀꯦꯌꯔꯇꯦꯀꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯖꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯒ ꯀꯣ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯔꯟ ꯇꯧꯍꯜꯂꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣ ꯃꯩꯗꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯃꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯤꯗꯔ ꯈꯜꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯃꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃꯨꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯐꯝꯗꯤ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯀꯟꯁꯦꯟꯁꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯔꯥꯁꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯁꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯗꯣ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯁꯦ ꯐꯝ ꯃꯨꯡꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯐꯤꯛꯁ ꯇꯧꯒꯅꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯁꯨ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯄꯤꯌꯥꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯄꯥꯝꯗꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅꯁꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯝꯃꯨꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇꯁꯨ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯐꯖꯕ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯕꯗꯣ ꯁꯤꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯔꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯁꯨ ꯄꯤꯗꯦ ꯑꯁꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯅꯝꯁꯜꯂ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯔꯥ ꯆꯃꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯝꯂꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯂꯩꯕ ꯈꯔꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯈꯔꯅ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥꯏꯗ ꯂꯣꯠꯄ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯥꯃꯦꯁꯣꯔ ꯈꯛꯇ ꯃꯊꯟꯇ ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏ ꯄꯨꯟꯒꯅꯤ ꯁꯦꯝꯁꯤꯜꯂꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕꯗꯨ ꯁꯤꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯀꯣꯌꯣꯛꯅꯔꯒ ꯀꯣ ꯆꯃꯟꯅꯗꯅ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯉꯔꯥꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭रे ꯃꯥ ꯁꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯕꯩ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯐꯝ ꯄꯥꯝꯕ ꯌꯥꯝꯃꯟꯗꯅ ꯄꯨꯟꯕ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯁꯜꯂꯣꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ integrity amada haibo oiramba ya adu aigi observation dadi masidi politics se miras kharati neme haina ai loge bako aidi lowe aduna ngasi aida haijabisini punba ngamdaba taradi hana leiramba duda loina chang support tawraga ama phajana continue tawholu yaba yana daba pendab dudi akhoi manipuri masengni akhoi maitai masengni akhoi indigenous masengni phamina rona haina rona oja birenjibu mabu kaina tine masu taiba minine ko hai ma pamdaba adu haina rona assembly de debate tawrona chaina rona अदुने मा आई वाखन ददी हंदक मागी चुंब चुंदबदी तोगलगा माना पब्लिक की इंटरेस्ट आई रिजाइन तौरे हाइदुना काइनो रिजाइनेशन दो पीखरे मतुंगदा फमुंबे सिंगदुना पुनबो ngамदबदुदे होजेकी अदुदि सोयबदो मोहे मागी सोयरमबसु या ओजा बिरेंगी सोयबो ओइरा ओइदे आई नाइ लोगे अमे क्वेश्चन नंदा हंजोगे हंदक अतेनो मतमगी मनुंगदा बीजेपी की लेजिस्लेचर मयामगी अपुनबो मिफम मा यानान बाहाय बतारे हंदक की आफ्टर प्रेसिडेंट रूल लाबा मतुंगदा यानान मिफम फंगलेना तौरमगाना एमएलए कुंजकेश्वर अखोगी के बायरगा खंगनबा अखोगी ऑनरेबल एमएलए सिगी युमदा फंगने हायदना तौरमबसे फंगिदबसे मसी मरोय मरमसे करी अदुने असे ngасai सिगे मरी लेनरेबा असेना ताकपदि ngасai मोय पुनसनबा ngamde हाइसे पार्टी तोंगान तोंगान ओइरदि पुनसनबा ngamde हाइबदुदि चुमेबा पार्टी अमत ओइरगा इमुंग अमद लेरगा यूनिफॉर्म अम सेटमिनारगा पुनबा ngamde हाइबदुदि ngасai ना हाइबदु याम इकाइबा यामना नेमबा वाने अदुना मरम ओइरगा ngасai gi aina हाइबदु लेबाकी द खंदबा मसा मसागी खरा अपाम्बा खनबा ngamबदगी ngasi ड्रामा से थोपनी ड्रामा थोपदगी ngara nahan मीटिंग अमा फमगनी आइना तौबदो फम ngamखिदबदो अदुने इशू दो अदुने अब फम ngamखिदबदो इशू अमा लेरेबो अदुना ताकपदि ngасai हाना ओजा बिरेन चुमदे लाले माना अदु तौबने मागिने हाइना तौरंबा मयामदो मांगोन मरासिलगा सोंदो होनारिबो मयामदो अदुदि होजेकि मानतना मोइगी प्रॉब्लम ओइरम खरे ओके मी फम ngamda बाइबदो को अदुना बिरेंदो ओजा बिरेंदो तोखरे यारे अदुदि मानतब ले हौरिबा एमएलए मयामदो मीटिंग तौरोना फमिनौना अदुगा खलोना अदु फमबा ngamdre पुनबा ngamdre खनबा ngambe तारदे होजेकि मरांदो ओजा बिरेंगी मरान नतरेने मसे प्रजान फाता फम थोयबको अदुगा होरेसु लाक्से आ लास्ट को अदु होजेकि ओजा बिरेन रिजाइन तौरम ताइदा पॉइंट फजन थमलगा को माना रिजाइनेशन अमा पिखखिबद पॉइंट खरा यावबदो ngara अमित शाह ना मदुगी थबक ओइना तौथोरकपदो मसी होजिकति मसी थोरकप कांददि ड्रग अदु थिंगनी मोय अदु तौगदि हाइबा होय फ्री मूवमेंट गी अमदि यावे अदुदि यादि म यानि दब खरा लेको अदुबो अतोपो पॉइंट आयामबदुदि फजना माना स्ट्राइक तौरंबदो माना प्रपोज तौरंबदो ngase ngara सेंटर गे कनो होम मिनिस्टर अमित शाह नदि थबक ओइना पांथोकपो हाइबदुदि मदु ओरदि ओजा बिरेन गी अचीवमेंट अचोबसे अमदि अमु लाखरेबो अदुना ngасai मसिगी इशू तंजा सिददि अखोय
ngasi ai da oigani mana oigani na phim ma pham mumdo adugi timing du laktabra okay mai haibadu haini home minister gi wafam si ai mathang gi round lak sege aham baji dei khoi gi subject si dei round ding lak sege aham baji aina tamo Colonel Santi da lak chani basina tamo hojik lei ba amaina hang ba question yamna powerful question ama hangi hojik popular mandate ama miyamna public mandate ama pire BJP gi favor mamang election da high mandate chi BJP gi favor da pivani aduga BJP na popular government ama hojik maintain do ngamde ngamda basi ifung fung na hojik ekoi MLA amagi mai ke hai basi minister amadi chief minister oining ba mi je yaman badagi mukoi myam si punma ngamda bani have a version amdi tholai how far masi campaign loi ke have the subject to correction but that's an opinion from one of the political actor yam active political actor amadi masi opinion jam tholai hojik hangai ba yam powerful oiba question jina popular government ama thambang ngamdabagi daita masigi responsibility si kanana logudage have sine masigi responsibility si to whom it should be fixed karamba group tano fix tawgado ribaje party ama khakki manung dal leiba legislature mayam punba ngamdabagi damak manipur gi miyam gi democratic spirit tuna sengala khiba adugi popular government ama leita ba have za masi daita si kanana logudage si masigi daita se sidal leiba mi singi daita ni अखोई मणिपुर दायित्व इंडिया इज अ कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ने को यामना चावबा एवरीबडी इज फ्री हाइबा को अदुबो मैग्नानिमिटी ऑफ दिस कंट्री आई हाइजेगे को या याम कनो से आई ngasi population yenge ko yeng bsida अखोइना 1.4 billion का हरमे को 1.5 योदोरे 1.5 billion योदोरे खितंग वाले याम हेगले रे को aduna yam chaw khab lebak sidagina chaktung phoktung loina phangna tawraga each and every person da jagi ching se pi dana free ration ga pi dana medical card ka pi dana khonda yam ga population se tawri sa I really salute this country kyam chaw ge ying se ka ang khan je ba 30 lakhs akoi 30 lakhs yong ga khang de ko 30 lakhs su da ba se sigumba state ma se akoi sing nga ku ngamdri ne o lai mi sing sina and 11 times president rules have imposed our initiative it speaks masigi lebak se sidal lai ba na akoi gi ima lebak manipur gi macha sing se sigi personality and character se prove to we ba sida exactly am ko aduna masai gi honorable MLA Rameshona haribo masidi magi party gi manung da hai ba na it will be 100% correct ma de manung yaw ri ne akoi yaw de ko akoi di observe to what yeng ba ur ba adu ba da ne ba akoi di ur manung di yaw ga kai ngani khone khang da na te ba khang bu na te ba ko adu man hai sidi I will take it as 100% correct ko adu da masai gi among the higher ga di na I hage I am seeing things now with the president ka hata president rule akoi si thamu pum tam na ai khar u phange ba adu tang ni pang ga sida ko lambi je hang do ga na adu da apau char pom yang do no mi ka kau khai ga na ai harau dong ne adu da I'm telling you very fact yam chaw fact am nei na ri se adu da taw kanu hai sida ko we mean business and Indian government na central government na adu proof to bu da ka le ba state government India gi se kai no ibongo se e icha kun kumai kuma le re se nangi na si law ga nang na yum da panjau ko na cha na su pokjo ko tokjo ko hai na pir pane ba ngamdra kan da su mo ai na su icha sing ngamdra na ai mateng pang kani hai bane ba ko aduda why we blame the center always when we cannot look after ourselves akoi isa sibu senabang ngamjadra ga center da sum blame to ba center da sim blame to ba why akoi su educated over tai center na blame to ba mi sing do aduduna center na sumai to re hai ta di kadu bagi akoi sei da why adu kadu bagi akoi na happen to holino ko akoi di wakhan lei ta bro chak cha da bro adu da to hun da tai ba ko aduna ai wam haje ge akoi manipur hai ba su kamai to ge bu ima le ba manipur su macha yam pu e ba macha yam pu pa moham da di na transparency si yam phajan lei ba tai ba everything da transparency lei ba tai kamai to da na budget asuk lak pa se so many budget si la si budget sina se pi khare PW da na si pi re chingi na smart lei re tampaki na si lei re chingi hai ba matam su district si da na si pi re MLA si da na pi re minister si na si pi re loi tak tho adugi budget to dagi mayam na sen mahung khangna bi da teri meri da administration ge khochang ge khanta gari then this clash de chaw to kini in due course of time aduna transparency is the only solution ko sidal leminari ba sida icha imalebak manipur gi macha sing se sinana they need to understand let it be Meitei let it be Kuki Naga or anybody ko gyan ta badar ka leba okay
sida lay mi sing sina akoi na budget se pira kan sida akoi icha sing se kamai to da thak da ge khok da ge transparency one to one one community se ai hai jage differences ke am lay gre yo ko differences culture da su khara mu lay gre ko adagi religion da su mu lay re adagi how from job khena re adu tara gati the only solution is transparency ne ba adu sigi transparency je pubang lam ga ba bus amada mayam se loin hapaga punna pubang lam ga mi do adu dan leader o ga dam ne ba adu pubang lam da tar ga di adu pubang lam do se ma sina na mapukchen sengba transparent oi ba ko mi furup khudi mak se chap mane hana khan ba adu bangam ba mi amana pubang lam ka doi ne ba ko adu sing ngam da badagi ne hoji president rule lai se ase idea dum hairak pani president rule se ani mak som su center da su som da su bjp lai kai tham to man de ka haim ne adu central government gi fairness ai haijage sim somu fairness som haijage federal rule kan thamai je rule is rule laina masagi assembly du tha taru ki manung da amuk tau da ya de haidi ka do bai tau dui no ADC government ADC election tau da bai ya de hai ta di ka do bai tau dui no rule khang da bra ko aina hangi se ko adagi Rajiv Gandhi gi matam da ne decentralization of government se khoi gi decentralization am tawmi se state ta pithopa DC ta pithopa ko to ko yam tawmi se Rajiv Gandhi matum da yam chawna taw ki ba ko there are two personalities which I personality ahum le prime minister se aina mari le ba ko Indira Gandhi le re ko aduga Rajiv Gandhi Atal Bihari Vajpayee and Modi ji moi mari se yam fa respect to ba Rajiv Gandhi su yam chaw personality am ne ba world figure the international da ko international de Rajiv Gandhi and Modi moi ni se yam tina unpopular se world all over the world ko moi ni se ado aina hajari se sinida karigomba akoina lengak sema sem da ba yadre haidi democracy ni sem da ba yadre hai targadi option se kaya leira ahum nei ba option ahum sida moi myam dagi ama chongthoro ko ama chongthoro aduga hairo ai oirage hai matam na yam support tawro ngamdren khale election tawro moi mak manung da ko moi manung da election tawro election ji jo ngamdre election ji tawu ju ngamdre ba moi adu ngamda ta gadi asha yaro haibane ba ko adagi di ngasai gi si yakta ta gadi ngasai gi previous CM sina mu or ko matam da di atai sina mu oppose to dori bra ko kana nom legi hai ta di central government da ko na ga ka hai ta government from to pulau lo ka dung du no ha sida lei ba mi sing du na di moi gi same party to kan pun thun bangam dar kan du da kamai to da central gi sambit pata la po du ma ngon ta tai na ka dung du no hai ni da hai ba di ko aduna akhoi gi sida ri ba mi sing che akhoi gi sin nau sing che yam gyan ta ba ta ka lei gyan ta da ga di she dum thokani aduga president rule le ko matin sa di how he is the government adu tamana ngasai haiba khoi ki political characters je mawai politicians gi magi political character amadi political maturity si akhoi gi leiriba political development mayam si na reflect we have ni akhoi if we look back akhoi gi 1972 da manipur state root fange adugi mamang da even union territory leire adoi de hore cycle of defections adu 1972 da manipur state root phangba matung dagi haiba tare akhoi gi full time 5 year gi full time se phangba government se it only in 2002 dagi la government se romai if I recall it correctly 3 times adugi matung da adugi ahan base adu oidoi ne adugi mamang si da leiba every single government se ngasagi cycle of defection na manipur gi era si ma haitare manipur legislative assembly gi pura whole era si ma dum defection gi cycle si da sum leiba aduga most of the time president rule lakpagi maru ba maram sing si maru factors si ngasagi government se mangam da bagi defection yam toy to bagi si oidoi ne and again how get BJP gumba world gi quite one of the most powerful and the largest political party in the world ne hariba adiki then Amit Shah mani Narendra Modi gi ani ji character amani moi gi personality si yamna dictatorial oiga haidana yamna mapangan yam kanba yam powerful oiba face ne hariba sugumba political party ama se Manipur yobukanda how it becomes a divided house haibado adu so ai moi da blame to ni di me ai sai du concept dum tai ba sida lei ba mi sing du na adu da tang mapan da resign to re ko nung daram da nunga la ta hayo ba list to pi ba akhoi smana son so oirani adu akhoi myam support to na newspaper ha pu ne ka di divided oi to no am ta hang amra ba adu di divide oi gitra ngam desi kai gino tam ngam desi kai gino because the quality of those people who are staying over here say hai jage Stalin na Tamil Nadu hairo ne ko mathang da ne hauji Chandrababu Naidu kai da na mathang dam yeng se ba Chandrababu Naidu kai to da na Jagannath Reddy mu ka ni ba yeng se ba ko ade hauji Stalin ori da na Tamil Nadu da Stalin un kar ka ni ba yeng se ba ko
कुइरबने सी तो इसिंग जे मोई कनो से एग्जांपल ने पिजर से को अदुना मसी कनो ने अखोगी पर्सनालिटी हाई तारे पर्सनालिटी अखोगी ऑनरेबल सीएम कनो ना कर हाई तारे इबोबिनो उंगा 15 years a long time मासु कंटिन्यूस तो मिदना डिस्टिंक्ट लीडर अमा ओन लेरमी बो मासु को अदगी अखोगी पामुंग दिसांग हाइरो पामुंग दिसांग या कोई रोमी गेनो हां ही वाज द prominent leader of Manipur yam sang len dane ha aduna akhoi gi kanu se magi distinct oiba personality ama thok ta bine bam se si ma distinct ore haiba to mayam na ya ba consensus sama da lakpa ai machi madi sina khwaji base na kanu da bine ba tamona de hairi ko yam distinct oiba capable oiba competent oiba loin ma carry to ngam ba na tamon hai adum ba mi du yam nei man bai oi ja la nga sai chief minister oining ba mi yam nei hai hairi da so actually is it crowded hai ta yam competent oiba mi du yam crowded oira ba la have question ni kari evening ba sacrifice to ngam bas leader yaw do sacrifice to ngam ba leader yaw do prime minister ki portfolio kai ngasi what is prime minister's portfolio nothing SS yeah so the answer lies over here okay ठीक है हौजी की आंसर तो आइना इबोन हांगिबो क्वेश्चन तो अदुगी आंसर दे एजु खुमेबा what is the portfolio of prime minister hai sine ko adu man he is taking the bus to the mayam se tonghol cha ine ko so sacrifice to ngamba mi mo ta bani aduga adugi kari gumba man adu sacrifice to matung da sacrifice to matung da bhai itao nang si tau ta di si tau doi ni ko si tau doi ni ko si tau budi ade ko si tau budi ade na adugi rules and regulations SOP do standing operating procedure mayam do phajal semang ngamba mi ma sacrifice to ba mi ma adung ba leader da ka le adu ta di respect tau ni the bus will go together okay thank you very much howzik si the bus is very crowded and again it is very divided the two divided tamoke howzik yam dina crowded oire maram di driver oigadaba mi ji yam yame sine MLA me sono phongdo ibo wafam ji chief minister amadi minister oining ba mi ji yaman gebana punbang hamdre habagi wafam ni masi chief minister oiba ngamba yamna competent oiba qualified oiba luchingba kathokpa yam ngamba luchingba masing yam yambagi oigadoribra kari factor no pham yamna pami basi when pam badam ni masi as yam natural oiba pot amani but to the extent that Manipur gi leader luchingba chief minister gi position is only one ne ado kari da mukto no BJP na divided house or je ta moi bi yengda aduga iko MLA Ramesh no phongdori bo phon se kari habini तसे नंगसी खनरेब टॉपिक एमएल रामेश्वर खोमदोक फोंदोक टॉपिक तगी अमा लोकलगा फम पामा यामन मदगी पुनब ngamdre हाइबा पोसे मसिदे इट्स अ वेरी शेमफुल टॉपिक आइदि खनब पामदे करिगिनो हाइ कान मसे मोय को कॉन्स्टिट्यूशन से करिनो इंडिया से डेमोक्रेसी पे लेवाक अमनी डेमोक्रेसी पे लेवाक अमदा इलेक्टेड की रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी कइनो व्हाट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी ऑफ एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कइनो इट शुड बी टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द हाउस बिकॉज़ हाउस सोर्स द नेशन होगदि कइ तौरे मागी सिगी स्टेटमेंट से आई याम नुसिबा इनाउने एमएलए तागजु को आइगा मतम याम सांग लोइना रे बट सच स्टेटमेंट न्यूज़पेपर द थोलकपसदि सिगी तालकसिदा आरामबाई टेंगोलना खुनगाकुना मैना पाइबि सिंगना लोइबर रोल सिंगसे मसिगी खितंग अगेंस्ट द जस्ट फम खतंगी येंगा कांदा एकोई मसेलगी ओइबा मिटे मिटे कम्युनिटी चाइन मामांगी सिदैजा एकोई नौमिरास के फम नतबा अतोप एकोई एंकर अमगा इफमिनबा मतमदा इना हाइगिबदो वाइखु मयाम जे कौता मनुंग दा हाबसल मखुम हांगदोगा थमगजु कइदोंगैदा मपान स्टो थोल ओय मिटे मिटे की वाइखु सिंगजे मरम दे एकोई मसेन सिंगदनरिंग दा हादा पोतो माइक याम सेंगा ताइ सिना मयेक सेंगले मरम दी मिटे मिटे प्रूफ से कांद्रुम होइनबगी मसाक अमा सिना ताहल्ले अदुगा चीफ मिनिस्टर मु ओइबा मतमदा मागी चपचाबा एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन नतरगा सी ओइगदबनि ओइरदौनि हाइबा इंडिया की लॉ ना नतरगा डेमोक्रेसी लेवाक अमदा ngasi constitution कछु पीबा लेतेब XYZ अमना दम ओइबि याय इट्स नॉट मैटर अबाउट हाईली एजुकेटेड और नॉट मधु नते हौजिकती बर्निंग टॉपिक हौजिक लोइसनबा यादन लेबा कॉन्फ्लिक्ट से मिटै मिटै कम्युनिटी गा कुकी कम्युनिटी गा ओइना तानबा होनबदा ngasi थोइबा पोसिदि एक्सटर्नल एग्रेशन अमदि इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरे टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल मैचिनरी ब्रेकडाउन ओइरे एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ओइरे डिवीजन ऑफ पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज लेजिस्लेचर एजुकेटिव जुडिशरी की आर्ट थोक्तबा मयाम अमा लेंगाकपगी मरक्ता इकोगी इलेक्टेड सिंग मरक्ता यावरे हाइबसे सिना मयेक सेंगेना आइदि थमे
सुम पोट मैम से लेब तारगदी अखोई वेदर मिस्टर बिरेन इज गुड और बैड मदुगी पोट नाकल म थंगर कांदा अखोई से तसेंग याम कन्न कन्न लेंगा के अगेंस्ट वा थंबदा अखोई याम हदि ओजा संकचा लोइन मक्से अम ओय ngasi kari gi damakta अखोइना ngasi सुमाइना सिगी पोट मैम लंगनरग खुनरग लेबसे अखोई थोइबसी अखोई gi अदुगुंबा illegal immigrants ने अखोइना सु term तौबा foreigners से जो हाइबे याबा मसागी हवफुंग खंगदबने जो हाइबे याबा अरुगा इवन मखोई सी आलिस बेरेटा अखोइ तसेंगना ब्रिटिश ना मखोइ जे खरा थब इंगांग सिनना तबगा चिंगी लमसिंग द हान खुन तौनबो पुसल मिनाय वने पोरकिमनि काइनसु लाइक लाइसु मैम द इरगा लेबा कांगु फ्रुप अमना ngasi मपु साना फ्रुक मतमदा मपु ओरिबा मैम सिंगी पुक्चेल खोचेन चिनदबा वाखल मानदबा मैम दुना ngasi di अखोइ सी तसेंगना हागदि अमगा अमगा याम थिनि यंगथिनबा अखोइ मसेनोना याना सुनबगी पोता लाकबसे मसी याम नुवाइतबा स्टेप मम ओय तसेंगना आई नहान अखोइगी फेसबुक की पेज अमदा सुमाइना अमकक थेंनै मसी पाबुंग रिसांगना मतम अमा अखोइ 1995 की नवंबर 3 दा अखोइगी श्री अखोइ सीताराम दा यूनियन मिनिस्टर फॉर वेलफेयर अदुगी न्यू दिल्ली थागिबा चेम खक्ता कुकी की मतंग दा सुमाइना अमकक थेंनै सिदैस दा सिदा कुकी इज अ जेनेरिक नेम गिवन टू द ट्राइब बिलोंग टू चिन कुकी Mezo ethnic group inhabiting many parts of northeast India including Manipur na haiba pot ama yawi aduga 1995 ta masigi process main thaba matam du da mase northeastern part especially aikoi ta sengna Southern Hills Range amadi Senapati district Chandil Susampur district ta laibani sina maram wara kana makhoisna identity ki crisis ama sigi marakta tholak badagi masigi kuki singse magi keno da in the view of this fact that the larger acceptability of Kuki as a nomenclature for the group as a whole, it is implied that the term any Kuki tribe also be added to the list of recognized tribe and sumaina sigi pose social administrative problem masi mamang di hong thro position o helena ha torokana sumaini iram ba chiam gak thenge how far masi semjan ber sajan ber kyam chumro lano kang daga ju masi chumum gadra haina su khalle aruga manipur da ngasi aikoina thengari ba awaba mayam sigi marakta aikoi gi swaidana phammunabagi aikoi punba ngamdabagi ja sigi topic si amna ngasi daina tha ama muki mamang gi da sumaina paper da ai seding ji thenagi sigi matung da su amuk aikoina ta ngasi lengak sasan je kaigumba pangkhat pangamdragadi during this animated suspension period 2 months gi mnungda ngamdragadi aikoi kainogi logi mateng laroga sembani haba posuikogi honorable MLA Rameshon thonggi wafam lei sumba singja ayujik thamning de maramdi aikoi February gi tarik 35 adagi February ki tarik 3 ta thanga na Kuki People Alliance na adagi amana aduga aikoi gi tasengna elected makoi tarana thamgi ba pot mayamada mi gi samana pot ama amana submit patrana mana announce to gi ba no compromise with the territorial integrity of Manipur haidas gi matang da ground reality da Manipur is already a partisan state in haiba masi kanana partisan to braduna KPA na Kuki People Alliance na reaffirm to madu the separate administration for its people haibase masi it's only dream of Kuki people moi to kemta leite alo tagadi masigi pota ngasi kamaina muk support tawi moji ekoina president rule si center na madu thamakar matungda ekoi ta sengna haragadi roadmap political roadmap for peace and justice under a negotiated settlement hana mokagi MLA oiraba hujikna hana minister oiba ani jaram ba moi kuki gi elected tarasina thamako potse adum makhoi samana na separate administration haibida stick torgadum lai hujikte ekoina sigi mayam thulpa matam da hujik ekoi nainagadab se ngarang hal ekoi Amit Shah na honorable home minister na thoki ba poto madudai tamo Amit Shah gi la tamo da wahang laksege accepting mamang da hojiki sigi manungi oiba wafam je sida yen tamo hangjening ba je ekoi gi handak ki Manipur gi hanagi chief minister N Biren resign to ki bagi ma ki background ma ekoi sum yeng da ra ga de congress ki mai ke de gi na narrative amani ekoi gi congress ki matam da ekoi gi brahmasta ka pa gi wafam ma ka ekoi Manipur Pradesh Congress Committee ki president Sri Megachandra na haki Facebook account thagala khiba post haiba tare Brahmasta ki post ani kal thagala ki ani sida Congress ki maike de beef up to ba tonga tonga khongthang mayam ma la iba anoba government anoba government maktinate matam to the government to the NPP ki oiba anoba decision ma lakhiba hadiba anoba decision si the NPP na government support on ba tokhiba aduga BJP manungda laiba muknabagi achobu mami ta khiba khara amadi haitare mamang da MLA taraga nipan da gina kunmatoi phawuna ekoi chief minister N Biren Sil mafam da gi lokthok u haibagi demand da thador khiba ekoi gi memorandum amakal viral ora ka the national media mayam pick up tor khibagi wathok laiki madung makha tarak pada BJP ki minister yauna maro MLA sing yauna matam dugi chief minister gi mayok ta phone na lawba
मंगोद फोन क्रिटिशन तौबगी वाफम सिंह कोइन उगी मखा तरकपदा JDU की MLA सिंह अमसुंग NPP की MLA सिंह याउना MLA खरगी डिस्क्वालिफिकेशन केस स्पीकर न मतम दुला लखोखिबा अमसुंग मखोगी जजमेंट फाउबर रिजर्व तौखिबगी वाफम सिंह लाइखि पुना मक्सिना मतम दुला लेबा बैकग्राउंड दुनी तमोदा इन लक्षनिंग बजे हाइबा मधुदा लेबा BJP मनुंगदा लेबा MLA सिंगी लेजिस्लेचर मयामगी मरकता लेबा मुक्नदबा अमदि यानदबगी वाफम सि ngasimak haiba tare hojik hanagi chimse N Birena mafam dagi resign tawkhroba matungda ahongba amata leitena lobibra namak kama yingi hojik ta sengna haragadi madugi koina kanosida koi ta sengna ahongba leitaba gi mawong da dum leiriba potse masida aina yam nga ibadi kari gino aikoina hojik fawda asuk thina akoi ngak yawna putharaga leiraba akoi gi indigenous people mayam haitare sina si yawna waraba matamda makoina pham gatang uriba natraga sumba yena ba gatang leiraga wakan jida dum stuck toroga leiriba potse masina tai makoi yam thina diplomatic oidaba aduga ta sengna haragadi mokoina tawningi ba पोतुदा तसेंग हारे प्रोफेशन दो मदुगी चप चाबा मखोई पॉलिटिशियन अमा ओइबगी मदुगी नीति नियम गाना चप ngam कांगुना मसिंग हेले हाइबसे आइदि सुमाइना कमेंट थमनिंगे अदुगा आइखोइ ngसाइगी मखोइगी JDU gi matang ama haibado मखोइगी JDU gi कनो मोइ मंगा हाइब तारेको खुंगसम जोय किशन अदगी खोइगी असउद्दीन अदुगा अरुण कुमार खौते अदुगा अमगा मखोइ मंगा gi si मखोइ 2022 gi अदुगुम्बा 2 September da masigi si posi bulletin na phonga kanda मखोइ merge to buyabagi ayaba dum pidokibale अरु याम सदन होइना स्पीकर ना पीगे बया बसे स्पीकर पीगे बया बसे याम सदन होइना मु अखोइ गी हंदक की असेंबली सी फमने तरको मतमदा मसी यचो एक्शन तरगो यखलगा मदुगी मतबता रिजर्व तरगो जी एंकर न थंबीगे पोट लाकपसे स्वाइद याम सरप्राइज पोट खर लेबा दैट मींस अदो इतागदी अखोइना सुमाइना अखोइ जी कांगजुम तारकांदा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंगी मखोइ गी रोल रेस्पोंसिबिलिटी मखोइ गी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी मसा खंगन लेबा मयाम सिंग यौसलकबदुना हौजिकती अखोइ मदुगी पोटसु याद्रे अदगी मयाम सिना फिंगर पॉइंट तौसे कोइ मतमदबगी अखोइना हाये अखोइ तसेंगना मिटै मिटै फुरुकी ओइना ngasi लेबा पोटसे अखोइ लीडर मा तसेंगना नु ओइगेरा उ ओइगेरा योट ओइगेरा स्टील ओइगेरा लेने लेबा पोसे लीडर ओइना थमसे वेदर गुड और बैड स्वाइद मदु खलगुमसे फयंतक फत्रगा जो अफब पोट मयाम दो एडवाइस तो लीडर तो पीरसे कोइ मयाम चंगदना अखोइ जु nganगम पोट अमने हुजिकती मदु तबम थोकते मसी करिगुम्बा अखोइना मसी चिंगधब तारबा अदुगा करिगुम्बा अखोइना के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना पीरिबा इमरजेंसी प्रोविजन दा आर्टिकल 360 की मनुंग से हौजिक अखोइना लेबा स्टेज से सेमी पीआर की टाइप लेबदों ना कोइदी उरे अदुगा मसीदा कंजंक्शनल पेरियड ऑफ प्रेसिडेंट रूल एंड हारिबा आर्टिकल 355 से चन्नै चन्नदे 355 से हाइबा तारगसु मसी चन्नदे ना लोबो यारे को ना कोइना थमग्रबने ममांगदा मसी हरकु मतमदा करिगिनो हाइ कांदा इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट at that juncture मची लेइदर constitution लेइबा वाफम हमने मसी elected मैम से खंगदर हाइबा क्वेश्चन ने हौजी अखोइना तसेंना एमएलए रामेश्वर नुंगाइ नुंगाइतबा पोट खनगुमसे स्वाइ तांग जामो अदुबु एमएलए सिंह मनुंगदा स्टेटमेंट थोलाइबा पोट मैम से सिगुम्बगी जगह सिददी यामना क्रिटिकल ओइबा कनो सिददी जंक्शंस सिददी सुंब स्टेटमेंट से मापान तोको पामदे मखोइना लीडर मा सिनबा पामसु सिंगे हाइबा जागसु मसिदी अखोइ पॉपुलर गवर्नमेंट मा सेमगे हाइतागसु हौजी Honorable CN Biren na tarik mapan da resign tau thokro matung da after ekhoi gi madugi resignation dugi matung da numit mangani matam laikhieba 9 10 11 12 13 the PR law thokting among the 4 days complete 4 days lai adugi manung da ngasi leader ta na ba mayam da adu target kari gi semangam gi da no government ama ngasi praja miyam wahan ba khunga pa mayam wahan ba aram bai tengol mayam awaba ta ba yabagi pot leiramba then governor da ekhoi gi kokomina o kaino amakak tauki मदुदा अपील अमखक तौगी मीडिया के थ्रू द कमाइना गवर्नर नंफु हाफुदा एखोगी खुल नागबा सिंग आरामबाई टेंगोल नत्रगा कुलाई पारगा थोलाइबा एखोगी लेबाक नुक्सिन तौबि सिंग जे हुजिक फाबा मतम नते मखोइदा वारी सानाबगी नत्र नेगोशिएशन तौबगी तंकक अमा पीगदबने ना थंगिबो पोतुगी तंकक पीरा इब्रा नत्रगा एखोइना पैनलिस्ट ओइबा मयामना लाव कांदा सी तौबम तोक्ते मोय फाबम तोक्ते राइट टू सेल्फ डिफेंस ता अदुगुम्बा नार्को टेररिस्ट सिंगदुना इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगदुना मणिपुर की सोइल द इंडिया के सोइल चंगजलागा एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनेट डिस्टर्बेंस तो ओलिबा पोचे मसिगी से एखोगी कनो से ngak tabi yaden thorkiba poni adubu as and when daka laiba matamda masi khulai daka laitre na dum handokani hagi poto ngasi handokpa hawi aduga hojik ekoina mayamna unayeba ngarang han koigi kano da press ki kano amuk thadropa ekogi fast rifle camp manipur rifle ki campus ta chandra to ban hai khodi hining de deposit torkiba hai bitare aram bai tengol na madugi poche 30 government ki londa da na chandra adu chandra hai bisti kana gumba
terrorist militants amana ai lo na kai ba thabak taru re aduga ai government da la len changjal buru surrender ne ai ning ai motati adugo sidi government gi matak te ko lan ka khim nate government gi against thabak tabu kangu du mayok na ba pai gi kulai ni na ai surrender ai ba tams di masidi governor hoina ju oi makoi gi interpretation na chumna halam ba ai ko gi pot madu su pam jadi adu mayam no ubo kanda 246 haina p 241 ne hai aduga 61 amaga 307 amaga hauji faguda 614 gatani hai ba se yam lan ba pot amne masigi mamang da aina tarik kunipam da ko gi kano da gi government gi tholok magi kano da over 4,100 firearms surrender in Manipur till today and for 28 February tholok ju 28 February gi mangna 27 da 26 tar ongani masigi report se khona phangba pau da sumaina lising mari ga cham chani surrender tawre during chief minister na magi biren oringai matam da magi people da appeal to gi pot da ngasai gi kano da madugi tuan na mari resign to dring manda kano da koi total number of firearms se voluntary surrender to pikala ki bes hen over to ki ba hais da se 3,422 se matam dur pe kare da hujiki duga ano wosing duga punjal lakan da hari ba 4,100 se lai re hai ngasi maksu ai koi madu kulai apa phata khangde 90 something ama amu pikala e surrender to re na madugi posu tai ado sumba me am posida interpretation si lan hanba adai kulai masing si praja da loi lai bidong na koki sing na sars to pa adubu ai koi na madugumba government gi jaga dai lokot ki kulai masing je 6,020 arms ne haibido auji 4,300 200 arms ko mudi hoji lokot kre masing yam jalak tre haibo sigi posida hoji sumaina leina marak sidadi ai koi na taseng na makoi na popular government ama sema pamaga su ngasi finger point to kanda biren to kalabani biren lokto haibde ko na lokto kanu haibo pose matam dra haibde biren nungsi bagi haibo wana te biren kata khangna chana we haibde khangtu phangna de nungsi de wana te sidai de ko na haibdi pia lakhiba taragadi ai koi gi state ta sakma yeng na bai la oi under the directives of the President of India, Governor Mahut Chilaka, the Governor's Rules, so Article 356, Masi Lairabina, Lairapa Taragadi, Akwagi, Youth Mayam Singche, Lord Mang Bayabaki Port Malakani, Indian Loda, Koga Ampire, Port Amata, Madu Asumbo Oiroi, Ampire Yadavanina, Adu government gi recognition and period Yabi, I have the Yam Ball State Mama, Equagitation Arambai Tengolgi, Lusimpur or Bomakoi, Singna, Governor, Suddenly Satsalakan, the Warishana, Tokan, Yam Tuna, Suma Port Amalor Poze, Cinema Yam Shem, welcome to Umtui, Madam the Mitai Mate Puruki, Adumba, Lining Lachongi, Nataga Levaki, Adumba, culture Gika, Yokanabale, German Kangun, Ampire with the Koi Pai, the Zuyai, Hosik, Adumba, experiencing Laga, the Hina Lane, Marexida, politician, so called politician, Aduga, much half cook brain, Haitar, Masing Yamba, Wakal Kanda, Masing Yamba, Mamba, Utur Pose, Media, Topir Kanusik Haina, Manum the Kanabu, Manum the Kanaganda, Prazamiam, Wild Pose, Karinguma Makwana Sigi Pose, Hanganasum Nairaba, Adubo, Nasigi 60 days, speed about 2 months, speed of Manungda, another popular government is Shembang Amaudraba, Aduga, both houses of the parliament 6 months, how the MLA Bokta, Lona Kakanda, and the dissolved of Tokanda, Asamba Piatam Agadi, Manipugi Kanose, youth may am not people may am camped in a water, the Wabagi responsibilities there, Sugumba, Adumba, elected Singing Marata, Wakal Chunjana, Namdraba, Wakal Putoka, Levaki, the Sevata, Namro in a Kalaba Mayam Sing, the Tonbani, I can Prazamian, Mata, Revolt of Pia have a say, Kanjan Basu made a statement, Tokumatam the day, Levaki Oba, Prazagi Oba, Mianga Pota, Paramo, or a kind of Kandio, not a me atopogi, Adum the day, stick to a separate administration, whether Madu civil society Oigera, elected Oigera, any contact with any port among the Moy, the Lepa Sumani Amata Lepangam the Zah, Sina Equigi, Irandam Ifrup Izati, Mutapada, Nasiki Surol the Nasi Oiba, elected Singizu, Asoba, Maralam, Orekani, Aduga, Tasena, Amuk, Icham Chamba, Micham Praza, innocent common people, ordinary youths may Amazu, Makoi, Adum like them, the Jagda Masai from Tauchata, Mayamazu, Kulai, Palakada, Lalhova, terrorists, militants, revolutionaries, any Mingamoy, Pirakanda, armed Eki Matungina, Madugi Log, Indian Logi Matungna, Adwai Adam Pabaduga, Swida, separatist momentally, Kanguna, Sogura Tambipium the Laga, the Aramba Port, Oigani Habase, I'm wrong is my time. Okay, thank you very much. Samo, I met American Laxi, American Laxi was Zimapuna, how's it, Koi Tamil, Troto, questions in it, Nasaki, Chimin say, and Viren, Bambam Lotokragadi, President Rulakumatanda, where Kataba Madugi circumstances may am do publicly favorable or having a wafamdi. Now President rules in Lakre. American meeting the Hanagi Leramba government, Aduba Hojik Live, President rule, Anisi Gimarak, the Kena Bazikamai, which is more favorable to the people, Amazon people's interest. Kamai. Pirats, Sojiksi PR Tamba Habise, married, demerit lay. Masegi
danger oiba phifam su am lai ko Okay. ado khwai di ki di akhoina good governance leiba ngamba kanda popular government ama phajana leiraga chailai ba hai bisina people gi right unama freedom of kaino exercise pudi tawe ba ko ado hoji manipur gi leiriba PR lakpa se akhoina maramani thokna yengba poda ma change maramdi hojik se manipur da tasengna haibada political gi crisis leite ko party ki crisis su leite ba sidi moina adom artificial mong da semba da potu tare ba aduna adu no political crisis leite ba mafam da PR thamba haibase what is the behind the screen haibase akhoni yenga da bane oi lan budi lei lan lei hai se chahi ni shu dore ba adu if the PR is necessary if it is needed se targa lei hairade why it was not imposed when the conflict was started go mi sinare hojik mi budi sidre na bas ta da tawaga khara di sop to kapna da khone adubu yamna mi shiba khotpa ise 2023 de ne abo Yes. but aduna PR sina asigi war issue gi tamak tani haiba gi control toninga gi ni haiba tarade why the PR was not imposed in 2023 ai gi question di ko aduna ngasai gi issue je dimension je diverse tawraga chatle ba ko aduna 2023 gi issue ga 2024 gi issue ga hoji 2025 issue se defense layabo ado MLA singchina madu khangada bane abo aduna moina MLA mayam sina PR thamning mataradi 2023 duda thambiro haiduna hairam gada bane because it was worse ko period yamna tough oiba worse oiba yam sathiba yango gari chatpu yadana mai thana dana amaga ma taw yadana swaida andalon tawdana ama tawdana nomai bomb kapsandana nomai nuti gi mi sire khorle ha nomai adu tawkhre haibagi matam ne aba but why ko PR was silent or not imposed in during the worst time se akhoi question ne aba hojikti madu oja biren gi anyhow tawraga mina mabu kayam ga condemn tawraga attack tawraga su masu magi yamna own capacity amada ko diplomatic way amada extend tawraga manage tawraga 23 24 se liable 25 se la khreba now hojik chatna de khumna de hai bone but situation di almost kharadi nem tharaga lei khreba natra hojik ki aina haijaning bisidi hoi law and order to di adugumba khara lei but law and order do community anigi natraga group anigi haibtare ne government versus cookie haibtare kharandi maite haina hainai ko anigi group anigi haibtare government ka cookie ni hairasu ko ani sigi conflict laibadegi law and order do di khara mongdi tadre sathi re ko tawdabu madu le lakre aduna hojik madu lakpa matamda madu control tawraga mathang se subside tawra khre haba ko aina hai ningbadi hojik leiriba MLA aduga pham pambasing pham mumbusing do madu matamda kari tawraga leirege haba 2023 da May 3rd da Manipur da pamdaba thoklaga mayam wakhiba matamda adudi karigi leader sillo haidana sindabra adu matamda MLA singje kari tawraga leibra adugi potu hojikti tha 23 gi lai 24 la issue mayam se kari issue no kari agenda no hai se akhoi public amoi ne akhoi di phap tara khreba what is the hidden agenda hai se maybe from the center side maybe from the cookie side now we became to know the reality go we come to know the reality what is the hidden agenda what is the behind the screen hai se di akhoi ipong phon na khangena adu ere ding si indigenous people sing na Manipuri sing na leiriba ngasi akhoi gi kaino sing sina indigenous MLA Manipuri MLA sing na lawgadaba thodang tawgadaba thabak tu kari no hai bane da they need to united ko unite to basine they need to unite they need unite hai basine ba unite amo oiraga What is stopping them from the unity? aduna hojeng sai oja kiran haiba du ga aina haiba hapetang manai ba mamang du man haiba du chume ba there is a constitution there is a formal rule there is a rules and regulation there is a
procedure of rules and the conduct of the business ko mayam leiri aduna ngasai ki aina have the political crisis oideba political crisis se ngasai party amada MLA tarani thoi leba aduga party amada MLA tara manga leba party amada MLA nipan leba haina political democracy majority single lona da bukanda aina same oigani ai kanda 20 ngasai ki 30 plus lobung am da do adugi crisis leba kanda problem du to buane ba but now BJP itself 32 level single majority largest majority level aina hansu haire go without other political party BJP party itself can form the government haibane ba adu hujing sai ojara me shon hairi bo wa do aina aisu haina ko yamna nemba politics to chakre habdo maramdi constitution later bo pot lom the chakre ba rule later bo rule later bo tari if there is no rule if there is no constitution if there is no rules of business conduct ko adu kumba procedure legam da tari yes but there is a constitution there is a law there is a rules of procedure and the business conduct adu to loy yauri ba adu ko BJP ki party ki manung da su constitution le ya ba kamana CLP khan gani kamana president khan gani kamana adu ki khan gani ba so we madu kadai chakre madu di moi party di madu di hangdre adu ngasai na political party crisis na te habidu di ko kari ki no hare hoji BJP intact le adu ga me mamang da ikoi ki Sabit Patra na Northeast in charge BJP ki adu Manipur ki in charge oibira me mana ikoi ki MLA mayam ju uneraga mokoi mayam ge aning ba pam ba khangan dana convince tang no hona bagi adu gu bai thorang khara di laiki adu BJP ki central leadership te gi Manipur ki BJP si ki unity problem no hona bagi mami ta dena lo kamai ubi bes adu mami ta de have se aina hai ge ba madi center ki or not ki in charge ama oina ko la mayam da opinion lo bu tu ti mai ma thone ba adu hoji hairi ba se da MLA or so BJP ki MLA party di karak pa MLA sing se moi MLA sing sina ma oi bi yadre hairi di moi na propose ama pura ka ta pane ko moi propose tu karam ba no ba moi na karam ba ta kaino adu ama pura ka ta pane adu pura pa lam da ba tar di kana ya aran da no hai bane da adum chinglaga adum chintaraga adum waikhugi mongda adum chintaraga nataga athori chillaga leba phare adudi nan tawro ai ka da ai mi leite tawde hardi tawriba mi du da phajana support tawraga issue du loisan bano phatra ai bne da ai na lari si ko adu sami patra de ngasai magi soiba landa mayam le adudi topic to na chalase ko amai bj adu da ai khoi haining de adu bu madi notice ki in charge amo ina BJP ki central leader amo ina laraga mayam sida ma serial ba se interview tore interview do hai opinion do lore ba madu de nga sai oja Rameshwar ki MLA kampusina mi tara waigara kun waigara chap chana akhoi ki sami patra da akhoi di sini haina haiba lepangam da bra haiba adu moi maseng da moi munung da su ngam da ba male ba adu moi maseng pun ba ngam da ba taradi asonda di oja Chief Minister, former Chief Minister Oja Birengi Kupti Pundan na lairi abo. Natra? Ado moi di pundan na lairi ado moi na punda badegi moi na yaroi hai badegi masi tokpo wane abo. Ado kudi moi ki team du da aina hai badegi kari ki punbang am da bano abo ne. Ado moi ki team du da akhoi ki leader do sini hai na puro abo. Ado ka ngasai ki ma resign tawre ano ba makhan ba ise ngasai hai bu kumna meeting ama kauraga election tawbu yai na. Election tawbu yai ba. Ballot paper do waigera openly waigera phare akhoi ma resign tawkhre adodi BJP MLA lairiba 32 se kana da leader ohen se haina khuthang ka pai aina exactly amai last question oina amai da langni maji am tena amai da laksaning maji ngasai amai na khumba horomba aina di intervene to giwa ngasai Amit Shah gi wafam se Amit Shah na phongdore iba security review meeting da mana thamgriba wafam sida mapu oina yauriba wafam sing si akhoi gi hana gi chief minister N Biren da akhoi gi incline to ba magi mangoda favor to point sing yawe habagi matan habet pangiba male adu makha khitang tabi hojikti akhoi da po ha haire laure ke adu haire laure ko lae adu nahan Oja Biren gi mana resignation to bu kanda ai sumaina to bu gi resign to khre haiba khak ta nate ba mana masi tawramo kana ma mana tawrusu do aina to bu se si panthok ta bagi si panthok dingai gi tamak tani haiba gi point ngasai drugs ki se war on drugs yawe aduga akhoi gi FMR gi su yawe aduga kari grina topo mayam su yauri ko point mari manga do ai hujing ningsan bangam dare ko ai kano aduga amisana tawkiba do su akhoi mayam ure na ko madu mana resignation gi magi
paper to the point 1 2 3 condition ama thamlame ba ma si condition ama ne ko yam phaja ba du dai na he sidi condition sidi ma sidi ma coach ama di yaw re haina haira ma ba ojekti potu ma to khrat ka da marang home minister na chair pham la ka da potu adu tawrani implement tawrani adu nawre ne open oina lo thor action oina to thor khre ba adu reading se oja biren gi se akoina tongan ama thamse mai politics se wangba ma da chali ba yang wangba ma da hojim manipur gi gender da yengba ka da ko adu reading atopa famumba sing nataga MLA sing nataga tawribi sing se mana adu tawbu ngamba gi level du tawbu nganga da ngamloi da haiba question amaka musu laya ba khoi da ko wakhan da ko ala ma to khreju mana si tawda ba yade aina tawbu do sigini manipur de irang thoki bise sigini aduga I want the support toning da ba mi sing si masi khang da ba gini haiba se makle oina thamle araga resign tawkhe ba mana thambo pot to hoji center ke government na home minister Amit Shah na thabak oina panthokpa ma yauri ba adu ding si Manipur na pamli ba do ngara Amit Shah na lathok bu na tra ba raja yam bana oi magi point da akhoi ngasai FM gi matang di naga sing na yada badi khra le ko adu na chapter ama da thamse ko ngara ado but same na haram bo poto same birena magi resignation letter da palliba point sing center da mana address to point sing do body khal ma kai trust da uttar right na taw masidi fulfill taw re na lo butai adu di yamna afaba achievement and id law ba ko adu I mean if there is a case one simple question is there then why did the central leadership of BJP let N Biren to resign? Kani idam kan ma resign to hin resign. Question nama amai ba. Ade magoi na ma se favor to which means N Biren se favor to we have si even Amit Shah na tham ibo wafam sida reflect we have si high sida masida manari ba point me am sida I do agree. But the basic question lies sidi kari kita to BJP ki luching sing na N Biren resign to hin given abi wahang jine. Adone ngasai ina panba do mana tawramba potu da yaye yade hairaga ngasi mana tawbo potu center na tawbire ado mana tawbudu chumde hairaga di ngoi chumde haiba leadership hongo haiba kampudo consensus oina moi gi show ama tawroba tawriba phim pham muliba group adu da di moi madu consensus oiba purapa ngamdre aduga moi gi vision du sini haiba mayam da di show toba ngamdre ado ri hujikti witness to moi oire aba ado na oja biren gi di mana tokraba taraso aduga tawra khiba irang thoki bise sini haibu potung sidi center na Amit Shah na magi wadu tara kanda mana tawdu khangba kanda recognize tawbu wale abuko madu thabo ina panthokrabane na adu erdi ngasai Manipur gi oina di maitei gi oina di ngasai oja biren se ma se amu politics the mana wang na chakre okay politics the mana yamna favorable position the already amadu da naina ga pha taraga ko emotion na chataba kari issue da mana kari toromono kamai silakpuno haibagi naina ra tarade hojiki langi mara asuki tenor city ko mawon the full dum toroga maitei di maoina musem ohelaga thabak makha chathabanu na di maitei gi di amarom da ko ai naina topic ni ai support to bi wanate ai mathausu tade adu bu ngasai sonda malo thokani khotkani adu tawni singani araga ngasi pham pamba yamandana punbu ngamdre haisidi we are failure haduni aba aduga ngamdre habi wa pham su lapo yade there is a law there is a constitution there is a rules of procedure and business asile yaba adu khangdana madugi law constitution chatabida some moral blind chatpa yabro ne am koina continue to bidage yes I di luchingba ma khanda bi government sem na koina continue to doino while MLA oina lega haiba che sobu question bane tamoda laksake ning ba moru ba wangje hojik Amit Shah na pukhalai ba wafam sini ngasai gi hojik Amit Shah na pukhalai ba wafam siga chief minister hana thamgyo poiching karai homari le nege ge habo dumade amai asangi maike digi am fajan thambire but ayin tamoda laksake ngi question sina ikoi Amit Shah na pukhalak pa wafam da moru ni yauri bise number 1 highway sima totally open to ne have masida manungda leramba bunker mayam lambi da sajanamba bunker sing piramba athingba mayam je amada leitre have je mase weather report ta yamna clear oi have ta highway sing sida hauju si koina adugi sigi sina it's one of the biggest positive development am ko ni obe ani so da extortion si ama phajana masi ma totally eliminate to gani have go from palle ani so wafam da mathang da ngasai FMR gi wafam aduga ngasai gi drug ki issue amadi infiltration gi wafam sing sing sine
masida Amit Shah na thanga ibu khongthang si Manipur people gi aspiration amadi interest si pajana ihul khangna lorok pa step amane na lobe abra hojik phawda ikune famjaba si aram bai tengol gi maki di statement ama adagi then Maitai Alliance haiba international Maitai gi oiba tongan tongan organization ma'am amana pullaga maduda allegiance pe affiliate to organization ma'am amana pullaga chemba international Maitai Alliance ki oiba chero lo mo hojik discussion to ni manung da haitare higher organization sing magi de tharak pasyo dem theng dare sumai to tonga tonga organization na Amit Shah na na phundu ki wafam sing adu ma lo vision sing appreciate to puri mami di tari tamo ka mai ni si mira ay dong high lak poni hanan de ko central government na to go daw thabak da dum tawi khoi se da leiba mayam si na to bungam da bai ne na ko ai billion honorable chief minister la le so heti so I had to hold a show. How do you lie? I did. I do a magi bus stop. I do the man of Pubingam trail. Bus the Pubingam trail. Carigino have door. I do the mark Kangeva. Magi Emilia Miam sings to Kang my party, Miam to Kangem. Kadawingam didn't have door. So he has to compromise on certain things. Magi Emilia, the game minister Miam door. I do the mark compromise the cut of whatever. Tanabataeva, my cook at the Yarweva. Magi advisors into the Yarweva. I couldn't learn is important or never. Go. Now, how did ki FMR, NRC, and the Hetarang Samado? FMR later. FMR drugs. Drugs extortion. When the Tony highway or highway. I will import Tony High Central that Tony High. A quite the lady, the Yadi Natro. Yadi Carigino, Madame Do, Pierre Tabaneva. I know how much high give me. Lieutenant General Sokin Johanna High. As on the Candela, some the Candela, missing money had go. Manata, the Manatu, the Temple to the Tado. No, there has to be some solution. How the cookie Joe Sunakan, so there, Sunakan do later. I want Nagai now to Sunakan, Sunakan later. I do then Tadupodia Reba. How about the I am the Sukan Tadukana? I want my thing at Tani High Seva. I couldn't tell you when the lady. My thing at Tani High Tadupodia Dena, couldn't do things in Didana. I do give norms. Changagum si Yangagum se Hibanateva, there's certain Canada Carino solution to the people Taibaco. I do things in a certain Hamatamzaka, Yadino, the Padan of Tatumako. I do a city tour, I don't think that more. I got I do question that. Tamona, Tamo, Yam Shoyam Dominate, Tamogizu. Time and again, even if we national television in the Southern Manipur defend the man local state, my Yamna articulate Fazana Toraga, don't point opposite one thing. So, Tamona was a heavy chief minister, Hanagi chief minister, and Landian. If that is the case, then BJP have same political parties, Manipur legislature, Mayama signed Toraga, Eva, Homestead, Eva Chithi, Mada, Paninkibo Wafumzi. The then Chief Minister of Manipur, NB Sina, continue to serve as the Chief Minister. Adu itaragadi Manipur das hanti propong amoy adu crisis resolved over amoy igi. Amu cover to. So that is the fault of billion. I hide the neighbor. I know hide the na sacrifice to on the band. What I am saying is absolutely correct. Hidi Yarweba. You have to listen to those heads also. Moishu, learn Yarina. You have to listen to each and every person. Adunia in Hajer. Aduna, I sang a portfolio, Prime Minister portfolio, Hangi than a that answers everything. Adu Kanbangam, Tagaleva. Adunia, have I answered your question? Yes, please yes. Adu Matunda Ko. How did Padel out there? Separate administration, I say, people who are a question of high court. Aduga central government hide about 2 people hide. What is the problem? Why we are blaming the center? People in the high there, Hanjan in high there. What is the doubt? Why we are blaming the center? The cinema in Hungary said, Akogi Arambai Tengolgi, Ichasing the Pili Say point Mayamdo, point Mapando. Please follow it. Everything, please follow it. The idea of Manipur will be complete thereafter. I don't bring the Pabio. Address all the points. The idea of Manipur will be there for all the communities. I hajab ni ko. Aduna sila kadonia. I want hajage singmatang sila ko. Ying siya batase ko. World is a changing figure. 1 month len ba world se. Si siga ngasi ka keni ba yang. Si yaning bra. World se. Tha ma sila kyam change to gap se. The world I ni sum hajadana. Geopolitics and geography is a game of chess hajab do. Aduna I ko ni chess hanam matamda
aina move up chakani nang move now move chakani aina move chakani aina move chakani aina hana plan tol mo do adu change to ne ba nang gi move tu matungina so the world has changed in the last 1 month very drastically sigi kanu se update se later ta gadi we will not be able to analyze the Manipur situation also masi 1 month sidati akoi ge ka heta akoi ge honorable prime minister America chalu re it's very interesting for me. Nasi topic adi kitang di kena rane. But we need to understand this. We need to understand it very correctly. How's like wafam z nasai USA say completely back out from Ukraine. Ukraine is support to how's ceasefire deal koi ke Zelensky the nang region that's kitlaw nang region now Russia China ani maksi Myanmar gi military gi in favor to pro lag re how's it footage me am thong le Russian army me am ma how's Myanmar da changjala ga Myanmar military gi operation mating pa nge even how's drone bombing me am koi gi Russian military operate to gi footage me am thadori kamai ying be masi gi impact si kamai lak pe impact se adum nei rakani ba si se that it will change equation se change to eba adu America si geopolitics ta Manipur na sa koi Manipur se fix to abra have ki question to ne fix to rob na tie sida lai ru na to demography to demography na proof to ini akoi sida koi Manipur da iba demography abadi karam kan ba proof lai ba se say the proof mayam yong na adu na ne ba I'm not talking about those people who came before 1961 I'm talking about those people who came after 1961 okay adugi demography to adugi mamang da lembo demography gi idea adugi idea do adugi mamang da 61 dagi mamang di changa ba khoi indigenous na ko ba ko adugi mission dugi idea with the affinity from that side and thereafter from the changa mission dugi idea and the changing world haitare ko because all this clash took place at the time of Joe Biden and his policy was totally different. Exactly. Ado the different momentum that the akoi class so the kram kan no. Just imagine ya. Tha mari gi matung da ne akoi man bud thoi do America da Joe Biden na pass to momentum da act to pass to momentum da lot of money were involved and it was a long time. Ado that's the high kadoshi ain high kadoshi ne ko. We have to forgive and forget. We have to forgive and forget. Akoi jalla dum proof sing jin ko ya je. Adi chang put late ko. We have to forgive and forget. Ado matung da na si ying se ko ngasai gi hana 61 gi mamang dal dai ma mi sing se mai tei bo su ku ki bo su naga bo su lo ne ko moi di problem na tie ba moi di suffer to ne ba because of those people who came after 61 exactly we are all suffering because of those people who came after 61 ado 61 se aina example yam pijaba se ko akoi gi praja myam na su gyan ta bam jai operation have se ta to ya de ba ngasai gi not countering anybody president rule have si Joe Biden gi matam da kuki jo na yama lau hi pot amane ba 2023 da ko that time the equation was different now the equation is different so you have to see this development see yeng ba ka le ba ko now what happened is 1949 the idea of Manipur kai gi ba because there was no king the king was Mr. T. Kipgen T. Kipgen was the king MLR LR Act was made by him akoi gi lai hai ba musu le me ba ko tangkhul gi lai hai ba major book ka thing yes akoi gi awa ba dina he left Manipur and went to Nagaland as chief secretary exactly that was the main problem Maitai na apau sani gadam to hore we thought we were very great yeah adu we akoi de le hore adu dagi lakhiba sing yengo adu gi 1969 de idamba English to ai ngasi na yim ba pa matam da ai na eba kam phaje iram ge se kana iram ba kanu na ge iram ni ti ki be na de ba adagi IS officer cookie myam sing iram se kam phaje iram ga chani ai ming do yuting hung de ko ai ming sing ko ai ngasi topic siga chana dam ni irekta porokta ni na adu ni san adu iram ba chi thi myam central government da iram ba ke si pan da iram ba chi thi sing de i ba just see the English ya hoju photo i ba wai khoi mai tina what are you talking about ya ai na ai si ni ko adu ai moi blame to bo na te survival of the fittest struggle for existence have ni ko now adu mayam si chamana inagi haita di we have to follow the model of akoi Nagaland da le se each and every state each and every village of Nagaland there was sovereign village
ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯄꯥꯟꯖꯔꯝꯕꯅꯤ British lakpa matamdagi moise moina capture taw matungda they were united by Christianity in their case right Absolutely. now adu matungda what is followed in Nagaland moise tribal ngata ne adu tasu what is followed ST gi kal thabak hai tare moi mache on pro ga basis da lo yenagre ko so that is for the state level gi wari ni sidai sida kanam ta kan ta kan sokodam na akhoi mani pusu follow to nobody nothing is going to be this thing ya kanam ta affected all hoye ba now when it comes to the central government job the Maitais are left high and dry in my regiment I guess is only right to jage Assam regiment entire notice is the Maitai ambu yawamte Okay. because we want general category Okay. and OBC da lapam matam dadi we are competing in 100 crore in the central government job and right now today also Assam regiment doesn't have the quota for Maitais we are the kai hai tare akhoi Manipur sina quite inflation su wangba paisa su leitaba leisu hitaba today if a person wants to join Assam regiment his gimagi chance of selection is very less si ma'am se akhoi understand tau da ya di ba ko adu world da changing lai ba se ma se akhoi nya yam gyan ta da ya di ba each and every individual in akhoi educated se lai ma sing se na world da kai tori khole he se president ru tham hoy ta tham ya pote ba let me tell you one thing ko because it's a democratic country ne ba adun tham ya de ai na blue star gi operation game ha ba do khang ko Okay. blue star amu ma do resign to jage amu resign to jage ba blue star operation se yamna building yamna golden temple ma se loi patient le bam tun ta at pot ka thamjin khojan thambal se da ga ni na hai ko we lot of disturbance taking place kamai to sige hai matam da general vaidya na hai ba madam will do operation ha re general sundari mu ko re ma no hai will do operation casualty kamai to ni ha da casualty will nil na re shili kam se adugi operation mata da 450 day hen si re army khata da 57 si adu mathung da Indira Gandhi masang su ha le ko adu mata ha da Delhi mata da lising tara mu si re adu mathung da amo kan general vaidya do Pune da retire to mathung da sabji lenga da mu ha le ha wari du sine ko adu di kam to re asomna kan da su nomai sumna kan da su nomai lot of fun were floating around in this thing on the other side from where American Act Burma Act, poppy plantation, paisa, lot of turmoil taking place over there. See, Burma ki turmoil city am kui report about weapons and ammunition, no problem for them. Aduki malak to da kamai to dana, akhoi na joe da Iran Russian do know ba. Those people who were saying that Iran Russian they do not have the concept of how to finish this job. But one more thing is there. Akhoi ki isa issue sing paramba se chat ising je. Why they were not caught before? Because the Indian government, the central government, they understood very well that they came out for self-defense. Okay. Self-defense the top self-defense that Okay. self-defense that Okay. this is not right. Okay, thank you so much, Tamo. Thank you. I will see Tamo, Tamo. Kamai ying ba yai hojik lei riba ekoi president rule la ba matung da positive development mayam su lai nga sai aram bai khulai sinagi ba and then ekoi gi shanti la ani have gi madugi oi speculation mayam phong do ke ba phong mayam lei de and then hojik lei riba Amit Shah na tholai ba ma ki statement have ta nga security review meeting da phong do ke ba phong mayam je si jo ano positive development ne hai jana tonga ton ba ekoi mai te gi organization mayam ma de appreciate tong na ba yauri from different corners, including Arabai Bengal Meitei Alliance. But, Nasagi democratic spirit among the Yumpam Oiva, beyond the popular government, the Late, the president rules in the University, Anisiki Marata, they can never sit among Kamai, Tamona Hana among the Shumaina Pia Laga, the Shumaina Wagani Hyper, or home with the Hana Funduka, delay, but on reality, on ground, Hozika Yopami. Hujik adum jab chane khoina haibo potuni hujik thengnari se ko seista mayam khalam bai ai koi hujik ta sengna haraga taragadi khoina lawribo sing se khoina ta sengna haragadi khoi gi elected representatives sing de khoina enemy dawna khala lawne khalam ngane but makhoi se khoina haijari di bhab tabiro aduga enemy sing ne khoina lawribo kangbu sing na pami bo poto makhoi ras maina tawlei taragadi madugi thungan gi bagi masak ma makhoi na mateng bangyan ba oigani haibane president rule se yam phaba pot ne amarom da khoi chu welcome tawi hawjik tha kuma thoi haib tare khoi hujik karim ta
लेंग बंगमदना तौबंगमदना से अखोना आसाम राइफल न कुकी डिपोर्ट तौ लेना नहान तांकुल की सिनाव छात्र ऑर्गेनाइजेशन कांगुन हाइप एनएसएल सपोर्ट तौरपा अखोय म्याम लावबा अखोय की मेरा पाबी मा बेस तौगिबा टॉसर्स अदगी मोगी थ्रेटन म्याम अदगी सोमदा कुकी की मिलिटेंट्स टेररिस्ट कांगुन तौबदना केमता साइलेंस इंस्पेक्टर लेबा मोगी अखोयना म्याम से हारगा उरु लेरबा पोतो करीगिनो अखोय ngasi टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेलर ओइर अबनिना यूनियन नसु सब चाबा अखोय की प्रेसिडेंट रूल दु लेतबनिना एनिमेटेड सस्पेंशन थमदबनिना अखोय तसेंगना यूनियन नसु स्टेट के सब्जेक्ट न काउथोकपा स्टेट नसु यूनियन तरकनी हुजिकदी आर्टिकल 355 टू मरक हाना चनरगा कंजंक्शनल पेरियड ऑफ 356 सार में दम 356 लाउथोक्त्रिङाय दा 356 हाना दे डाइरेक्ट लाउथोमनेबा अरु 356 हाना लाउथोकपदुगी मांगजबा म्यामदु मदु ngasi पार्लियामेंट दा मसी लाउथोक्त्रिङाय दा करीगुम्बा स्टेट न मसा मतोम दे लेपचब ngamdrdi chaingak sasu oina oibiya pot amakak union na mating pangba yanaba hapchan base article 355 se insert tawsalaki bane constitution da ko si amend taw da hapchal ine adu ta ga ikoina PR gi hankalaga pha yengu matam da ikoina ahamba PR je 12 January 1967 to 19 March 1967 ahamba CM oiba koireng ani subada thambong no oi matam da 25 October 1967 to 18 February 1968 mana mari lakuduna handaki se drama thoi suba PR ne animated suspension aseng exact PR mato adu sigi marakta mayam ama masigi thengna ba awaba mayam je koina khangala bani masigi PR lakpa taragadi aikoi government je matik chadre aruga masigi potse masana govern to bungam dre haibane ba aru sigi PR lakhi mayam je ngasi koina politician sing da kari koina praja moina sauningi no hai kanda koina PR sing sigi masing sum thira kanda BJP kina ahamba andagi animated suspension je ko koina phangjabra subject correction hoji aruga madu koina phangmi da aduga INC gi manga Manipur United Front की अमा MPP की मतम दा अनि समाता पार्टी की अमा अदगी जनता पार्टी की अमा सुमाइन तौर का पुन्ना ममांग दा हौ की बता तरा लेखरे हुजिक ट्रामा तो इशू बा केनो लेरे पाहुंग रिशांग की मतम दसु यामना करी हाई तारे इंडिया की केनो दा सोइल सिदा यामना ममिंग लेरा बा पॉलिटिशियन और कोई के नोटिस के तो मणिपुर की और पाहुंग रिशांग से अरु मसी की पोची मागी मतम दा बोक्ति PR दम लेगे सी पोर में आमजन लेगनी अदना PR के केनो नते अदना हुजिक तब तब होरपसे मसीदी अखोइना जब अदबो मसीदा अखोइना हाइजेनिंग बना अखोइ तसेंग हुजिकती एक्सटर्नल एग्रेशन लेरे इंटरनल डिस्टर्बेंस लेरे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर ब्रेकडाउन लेरे हाई मतम से अखोइना खंगदबना यूनियन गवर्नमेंट ना दासुगी पावर सिनरगा जो हुजिक डबल इंजिन गवर्नमेंट ले मतम सिदा अखोइना थमजबसे मसी नॉट ओनली डोंट मैटर अबाउट BJP और कांग्रेस और एनी अदर पार्टी BJP ना पाइबिनो मखोइना मखोंग सोंबा नॉर्थ ईस्ट नर्सरी प्लान मसा अमगुम ngasi हौबाउरबा मपुंग मरै खरग फाब होरबा पांबी से हतम मरु फुकना मुथकपदी BJP की डबल इंजिन गवर्नमेंट ना मिराज आइन हाबदी पामोय हाबने कोइ ngasi हाई रिपोर्ट से दैट्स व्हाई एनिमेटेड सस्पेंशन थमकांदा ना कोइ मरक्तगी कोइ हाइजमना मखोइ यानाबै मतुंगिना यानारकान मपांदा क्लोज डोर दा अखोइ बिरेन पामद्रे तोंबा चावबा चावबिना सिल्लगे सिल्लसी हाबसे मनुंग दो ओइना मधु डिस्कशन तरोगा ओइनिंग बमा ओइजरो अदुगा मधुगी पोतदा अदवाइदा सेटल तोबियु हाइबने मीडिया दा फोकस तरोको पोसे पामदबी पोने स्वाइदा अखोइगी BJP की मनुंग दसु ngसाइगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी फंगे आजु मखोइ 10 दुमदी आउट ऑफ द 10 तरेत अमदी BJP दी मिसियन ओन चेन ग्रबनिना काउंटर वे याद्रे अदो सी पोसे दा अखोइना हुजिक असेंबली दी डिजॉल्व तोगने जाय थाजब लेते इवन अमित शाह ना हुजि थोला इबा मागी पोट मयाम सिंगदुदा मधुगी पोट पिरे इबा पॉइंट सिंगसे नहान अखोइगी अरामबाई टेंगोल की सिनाउन थमगी वाफम सिगी मयाम सिगा मानब मयाम अमदुम यावी अदुगा अरामबाई टेंगोल थमिबा मयाम सिंगसे सब चना तोबिर अगदी हुजिक मधुगी PR लेरकाना तोरपदुना हेना अफबा प्रजा मियाम केनो जुदुम ओइगनि राइ खल्ले अदो स्वाइस दा कोन हाइजेनिंग बदी अखोइना तसेंगना मखोइगी इलेक्टेड मखोइ 10 सिना सोइ तरोगा 16 February दा थादोइबा पोचे मसेज मसिगी पॉलिटिकल रोड मैप फॉर पीस एंड जस्टिस अंडर ए नेगोशिएटिंग सेटलमेंट काना पिराइगो पोचे दी मोइना पामिदी ओनली सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइबसे मसि खंगदबने अदो सहिदा अरामबाई टेंगोलना मागी पीबसदा पॉइंट अमखक यावी तरित सुबदा विड्रॉल ऑफ स्टेटस फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स हाइबसे मसि अदुम तोबु तोगे हादि it's in the kind of the hand of the union government parliament dum tawya ba poni rule number 342 of the constitution of India da lokthok pa hapsin bai tawya ba poni na adum yai aduga masigi pot se aram bai tengol haigi ba pot ade complete destruction of plantation moina implementation of NRC border fencing mayam se Amit Shah na haigi ba tholok pa pot da yawbuni na aikoi madugi Amit Shah gi pot di yamna chummena adum यामना फब खोंगथांग हमने लोबु ताबने मरमदी हुजिक मार्च की तारीख 9 दगी अखोइ सोम द गवर्नर ना मु खुलाई मखा ताबसिंग पिकक दौसिंग पिकल ओ नत्रगदी कॉम्बिंग ऑपरेशन प्रातरोनी हाइबगी मथक्ता मार्च की तारीख 9 दा अखोइ की नेशनल हाईवे सिंगजिदा याम चपचाना फ्री मूवमेंट अदुगा मदुगी पोतो थमगनी करिगुंबा कनागुमना मदु
obstruction taunaba yakai thingai ba tronba attempt tropota tagari madugi chap chaba action lokhot kani aluga amuksu madugi extortion madugi strict action madugi extortion tawba lambi de sangkai thungai tawba highway tawsu lokhat ani hana yaure aligi fencing work boats fencing work se both side of the disaster entry point sing do tawrani hana haiba pot yaure manipur se drug free aduga entire network involved in drug trafficking should be dismantled and yaura pot se si tawbir agadi yamna apaba pot amani haibse aikona dum thamningi aduna PR laiba matamda aikoi ta sengna haragadi sumba pot mayam tawbiradi PR se adum apaba pot am oi aduna aikoi ta sengna haragadi constitution adagi democracy aluga elected representative amagi mathau dang singdo masigi pot se aikoi noji khangma mathau tai maramdi malem gi nga sai ko anchor na haibigi ba kaino na Mirasa haibigi bdo ekhoi Israel gi matang na thambi gi pot se malem gi triplet front war se amba Israel na smaina mayok nari Israel na kano tawri adubu India su tasengna fourth front war thengna gadori bra haiba pot se yamna huzik inaraiba statement thador oi pot se ekhoi huzik khanba matam yore ba chengna haragadi sigi manungda yamna major role lor ko doi pot se huzik somda Russia na Myanmar da mateng bangchalaga makhoina seisda adu du crackdown to ko pa hobo se Manipur gi su tasengna chap chap military crackdown ama PR sigi manungda huzik ti tahunba chingi jaga da maru oina beli gi ka shuna te na ekhoi na khalle ba tasengna madugi pot adu madakar oi yengu masigi pot ta ekhoi tasengna national highway gi protection di amisana hai poi wani adu madudi 7th schedule gi magi kano manung dum yaw ga chingjaraga it should be the duty of the union to protect highway adu madu state ka magi punna chatminraga tawgadam ne adu union gi yam maroi ba mathau leibane kanam to obstruction season pi biam de du bunker sajan lambi chat yadan tormine sigi pot yahan gi ne hab jam pho poni aduna masda ikoina governor balana January gi ahumda hek wasak logi badagi makcho sampur more bishampur tongan tongan ba unarakanda magna hek sas logi matung numit chama tarani munungda Manipur da PR thama ine sigi thamakoda hek mana PR lagi matung after 23 days mana aham bagi oina February tarik kunda am surrender tawro an haije surrender makti hainingde adu madugi pot hari iba poto deposit tawro hair ju pikal o hair jo haining bodo hairaga hujiksi amu aroi boina 6 March ki 4 PM 2025 ki sibok piri base masigi pot se smaina leibani aduna kukina tasengna smaina hai hujiksu aikoi gidi statement se aina pibo jasan pibo jagasan asang piba natraga anchor piba tongan tongan le hambe masi koi opinion tongan tongan piraga su pandam de amakatani Manipur gi irang lotion ba aruga ahoba leiba mayam do aina kegeni bi oib tong ne kono oibo raga su masaista ahuba khara thamba wani adu swai de koina yena ba phuna ba ja akoi gi indigenous community furup singi manungda masigi tobi gano haibane ba koina haijaningi na aru tagadi akoina hujik malem gi oina hujik yengo kuki kanguna ngasidi India gi jaga singda khataba haurise ngasi Manipur tharaga mafam tasengna mafam nipan da haib tare Tripura da mafam ahum Assam da mafam ani Manipur da mafam ahum haidi ahum la tangka ahum furup ahum ga khana dai kaino da kuki ga naga ga yamna alis 90s tawre kuki paite tawre auji kuki maitai ga talaga khana dai ne swai da mu neighboring country da state kaino Bangladesh ka kuki ga tawnaba lai aduga Bangladesh da kuki ga Bengali ga tawnaba lai Bangladesh da kuki ga atopam ga tawnaba lai Burma da kuki ga Burmese ga tawnai potse kuki haiba se ekoi gi north east ka samdana laiba India gi north east part yaurokanda mafam trani thoida makoiga furup kangrup singjiga adum ngasi khatnaraga launaraga laiba pot mayam laibse aduna kuki na hujik hai Kuki said that they can't do anything if Biren served as a CM of Manipur. Even they kill innocent people and destroy property of common people. And Makoina SARS, however. Are you Makoina who's Hibase Manipur government? One Hibaseko, who's Hibase Manipur administration. Are the Makoina, the minor Hirapo Tagadi, Makoina Hangula post Manipur later, the Makoi cried the lap on Hiva Postne. So there's a corner Dr. Salen Hawkina, Magi Piba, Magi Patu interview the my collection, the Hibaneb. I call Amukana, I call Shmaina, Maduki, the Chatpia, Roy, Mapum the I di madu tasengna makogi administration je akoi maitai gi oiba administration based on belly based model of administration kaina madu gi hairakpa akoi separatist nati haiba aruga we cannot go back to Manipur, we have to move forward aduga makoi tongan ba Manipur gi administration yawai aduna akoi separate administration pami ka hairakpa potse masina do mayek seng ta ai makoi da constitution haiba potse masina pullaga akoi law gi mathakta karamta leibiya de law na pullaga akoi punna leimina bani haiba potsing je masigi potsing je akoi ta sengna gadi makoina hojik udabani aduna makoina hojik sugi sign tawna ka ngasi karambai tengol jo haire su abrogate tawna haibada aina ma haijabudune ba su abrogate tawsi direct haidinga da mathang dadi masigi proposal da su sign tawna matam da makoi gi leiba number of weapons, number of arms
अरुगा नंबर ऑफ कैडर मयाम सिंगदो मदु चप चाना मखोई बिजनेस दे केम दा थम्मो नोंगै नवाई हाखिबदु गुजे अनौबा एक्सचेंज सोक्थोक यावबा क्राइदे नोंगैनो इन्वेस्टिगेशन तौरकांदा चप चाना मदु पुथोको चुम्मी हाइबा पोतने बे कोनु हाइसे सिगी पोतदा हुजिक मखोई सि तौद्रगदी सोल्यूशन से अखोई तसेंगना मखोई जे फारा पुल्लगा मखोई जे बिजनेस दे केम दा लैबसिंग छु साइन तौदना चुममगना मतम खरा रिफ्यूजी ओना मखोई स्टेटस ओइ लेरगा रिफ्यूजी की चाकथुंग फंगगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मतेंग रोगे हिंगकेबा अहामदा मोइ लिसिंग अमा चामि चांगा मी लेरमबदुनो हुजिकति मी लाख यानो जि लेरिसे सिगी पोत लाबने मखोई से चप चाना रिपोर्ट तौथोकिबा खंदोगा अलुगा ngasai ikoi amit sagi pota makoi gi fencing gi adugi adagi cm bi na mai design to matam da hapakwa pot aram bai tengon har posing je kak pa yadra pot me amamo oi busing je thabak to onthok podni huji prajana pami je swaida ikoi gi pr thamba natraga any adu tawba ye nungai tai pot laite thabak loisan gi ba manipur gi youth me am sok taba manipur gi future kai daba manipur da good governance ama le pot to pami maswaida bjp ogar congress ogar sipa kem da kai laite but adubu majority oiba mafam amada pukchel khojen mainadra ekoi masen hunara kanda tasengna ekoi muthat minabagi ekoi gi kanghul muthat bagi pota tawu taragadi ngasi gi surol da ingi ekoi je tumda ingogu da surol karna lukhi ta le hobu taragadi ekoi ji insisna haina roi aduna adugi pot me amje mase khangbi haibani ekoi na haija aduna haujik akombagi piraiba posting sadi yamna luba tasengna haiba taragadi order ma nahan tarik kun gani panda mo governor na piraiba pose tarik kun gi matung tholeba kun pan tholeba order sadi makhoi gi sidaista amakak yawuni after the deadline da gadugumba makoi gi nearest police station da kano tawdagari cooperation tawdadi madu will face legal action as per law aduga security forces and police would take up extensive operation after the set deadline haiba pot ma yawra abani na haujikti ta sengna madai dadi innocent na aikoi se khulai pairaga lehu matam da proof tawi yaroi anchor na id kano ojaken id khulai je paiga legani id khulai thadoi aikoi gi lewak se kano tawdu haibu yaroi haninga leite aramai tengon murak tan da kut ngakpa marakta ere iyamba Shanti Kumar ja ai oja sangaju sumba posigi maraki differences karadi tasengna haragadi tongan adum wakhal je adum thonarakpadi yai adubu madugi potugi asengba wahaudo core issue karai dagi no haiba taragadi haujik paikhat kanen tawi posing je tasengna aham bagina mas media da thola kanda layina taba amisagi home minister gi potu yamna welcome tawi then samit patagi nahan territorial indicate kai gum makhal compromise taw harakpa haujik aikhoina khanmani afau sadana ngarang jantra matra da tongan minek mayam ama thawrakanda tongan wafam mayam ama mani kok samna da mayam ama harakpada media na tana hangbada ona tana khumako mayam su koina ugre naga da koi popi thai maite issue sumain thai kai troga hangkum chen da na saw to pot mayam le separate administration haibadu dang machine da simpa bu dong ngang leibo kangbu sing se masigi post sing je thengna ge hai taraga di ai koi si lingjen manaw mathau tai aduga haujik ai koina sigi manung da amuksu haujik si animated suspension leibo manung da tha ani gi matam piring ai sa ngasi di numit kunni mea sujalakadore hoji chuni sujalakbasida matamji almost kanogi saruk ahum thopagi mari thopagi ama hena loisalabani hoji si loisalakpa manungsida haujik ta sengna haragadi makoina haire union na hapakpa leader ama ekhoigi cmo na oraje khoi yani haiba poche masi haibira kano manungda makoina khallakanda biren pamdra to ma chawba hapiro adudi hojik ngasai oja sangka chana yama santina ama aibada yaugi ana habet tahobuda ko karigumba amuk sumaina बिरेंदना हल्लगा लागदी मधु ऑब्जेक्शन लाकदरा हाइबा क्वेश्चन से इट्स अ बिग क्वेश्चन अदुगा मधुदी मोगी पार्टी मनुंगी डिस्कशन ओइबियो हाइबनेबा हौजि लय पोसदा बिरेंना मागी रिजाइन तौबदा आई रिजाइन तौरगे आना आई रिजाइन तौरगे ना वाहि अमतंग इरगे रिजाइन तौब नते ममांगदना इखोगी मयाम अमना रिजाइन तौबे छगाइगी मुल्लगा यादव पोर छगाइग्रे अनिसुब पोतना हौजिक माना पॉइंट खरा हापगा पॉइंट मरी मंगा हापगा थंगिबो पोतुगी मनुंगदो अमित शाहना पिरकपसिसु समानबा पॉइंट सिंग यावी अदो बतागदे गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर तौब ngam थबक तो यूनियन ना ngasai article 355 and 356 के मनुंगदा to protect a state from external aggression or internal disturbance natraga madugi pot mayam do laiba taragadi weakness laiba to we have the pota to work kanda amuksu hapsala ko taragadi kana khangni ekoi oning bam oijun khodi kesu kaidian huji silai ne adubu madugi potu da ekoi khana sai ne ba thola kana mayam wangda ekoi ikai pru khumba yaba poto madugi potu di elected sing na to bigano haibnis da xyz amatagi ekoi na says da against under for the laibagi mathau tade objective makoi ju dissolve to thokraba after this 2 months makoi ju khoga chamane kano so anchor mira so ju oja sangju oja sanju vote lep ka ju lep ya mo ko chamana lep lei hujik chu makoi powerless ni aduna swaida oja kano asang haiba do maina the rule of procedure and conduct of business
ईस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली खुद मक्की लई मणिपुर की लई मधु की पोतो मुन्ना खंगबियु अरुगा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियाना इलेक्टेड अमदा करी पावर सिनै स्टेट अमगी सब्जेक्ट करी तोबु याय लॉ मेकर है करी नो लॉ मेकर अम से कॉन्स्टिट्यूशन खंग मथौ ताबरा तादबरा अरुगा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी कइनो से मखोय हाना खंगबियु प्रजादा मेसेज पीद्रिंगाय दा इसमाय थमजे ओके ओके तम हाइबि aina haijaning ko now the governor is the governor government ko he is the head of the government with his executive ko adana haibadi kaigumba akhoi gi furu amana chief minister orian khale let be anybody ko mana na atopa furu amana aina si pass over da kaigumba sunwai taba lai ni kanwa kan haitara bias to ni khan ni haitara khan adum bagi kanum lai ta di this is the right time to put forward everything anything hajab ni ko ai haju se any demand any demand akhoi any party gi ko demand do adu do hojik patam sini governor na decide to yabni aki bonto itana hojik khona biu hojik pisan biu governor si yam sharp mi mani he will act sinai se separate administration so cookie su put tawsanu governor will do whatever this thing akhoi maite gi st so st gi son tawsi ko adagi amang so lema ai do hojik put up to bi ni cm ama or pa matam da magi burden to delay tredana ha fair whatever I think that will be justified. Okay, thank you very much. I can see something with topic. MLA, BJP MLA Mayam, see Punbangam, the Moroba factor, hepatitis, reason see Minister, Minister Oiva Pamba, Mize, Yaman give it again have BJP game. How are you able to chimba MLA Rameshwaran? Thank you. Walk from Sida. Amasung masum siga ako bi dalay diba political development mayam sin never kita mga sida dialogue ki episode chita sa abi ki manipur sang ay expressing starting from renowned political activist Amaya Sankasar amasung a very popular face in national media, retired army veteran Colonel Sapam Santi Kumar, Luina Dr. Kiran Yenderbom, social activist Manipur sang ay a very outspoken social activist in Manipur, a very renowned so ibini punong ko thakachari kai khun buchari loina sige program se hobudu loi from in topic Manipur miam punong ko khana thakachari kai khun buchari miam thakachari